nere yen nan ka to wahala poi kana to ayi nun ku di so rozo non nje so man ni jan wo doro kanje so di nan karnya la babela samban polo kala kunya la doro nyen bana jebin shaw dan wona pahman zo kati chan Daoud Herbal Hospital tinya bom mal tabr son shanga na bazan titi ana zan la balta ne de nan karnya la ko to an biyar mala mukhra ade ko nan karnya la bon wala twa bebin to ran ko twa posi dan wona ndab nyala bam mal Daoud ointment kana to zan damboma ezang mura ko to ane sa shel kamza sa dinde tinan ka ko to an ma biyar mala mukhra karto bofa ko veye daga zanta andre mi kunan karanga la shi ngoma mala mukhra ni ku jin katen yakhe shi wonya la den zakhra be a ni ku don kati yakhe akuto gura manga be den nang makaranga la nyang ku do ngoma den ku mala mukhra kanan banane kar gombiara be a jinten yaksi kanya kan alo sheplo karti kaman nirba pambiana woy ku jinten yakhe wo bayane ay nyam karti Daoud Herbal Hospital nin cheka bang nyam nyala ba male Daoud 360 capsules kala la capsules kuma karnya den tibri she biaram balle kam nyam ko do balle biaram balle kam be di kunan karnya la nyi ku jinten yakha gbe nen kira be nyi ku zan anupa katem pala nyam kanu ma karti to dinna ma zasa la Daoud 360 capsules mo de nyala den to bot tibri son zanta agba dio to dimi kunan karnya la dwara changa tizasa na mi karnya la dwa ma de tibto me dwa pambian ka nyele kasani yela nur ko tulan tebe to la dwa ma zasa kamande di nan ka gbalne buwa kar gbaga be di nan ka osa kar gbaga punu dorombala di nan ka jimdu dinna mu ma to nye kasani yela nur ka tabbo jela shiko doron gbaga e be de nan maka dwa mala mokho to dinna mu ma zasa anto ku na pon pag Daoud Herbal Hospital e kapte bo tebe son zanta